Educare Skill di du gyakapna yondel gi thole Dzongkha lapjang besai rimlu go damba chi dia lobrim dubi lobtu kinden sherap wongmogi nahi jungi chungju ikablu Dzongkha chutsenna ang dangba thwendi yob yen ngare bumdi lobrim duba nahi niktung khechi jigina Dzongkha gina national level na topper thopjila didi ngachi gi phambe nami seme yichi ngerang yesi shunina tamba moragi lobtaimbe niba moragi Dzongkha gi lebembe digi shulera ngachi educare skill gibe nami seme chapter be yesi shuni darnaba alu disugi hapthang da hakothang gohalin thang disu dara medai wala tele alu disugi shapthagi thole thonang disubere alu gi gami gi pa da andisu thole bete machin alu disugi jawa benilo jambe digi na tin nilai sem kharjani lo nami sem phen thobe bala hanzum gibe ngi bumdilo phen thone mesno be ngai phablen bebe ngare bumdilu subscribe be chinla ngare be oi chindi Dzongkha lejmi de hema devida lobjana jamchi habni de amchi hamago dele tatu benni educare skill halam chingalu phen thoi kachbe oi chin nyamai gi chenju gi jiwailen de say duba dele soon disudu jiwailen du igoi jawa disu gar soft bebe de ngal nam sem phen thoi shuni nyima ngachi ani educare skill gi active maybe disena bewajin ngachi alusulu dokpai di bere ngachi phamgi diseten misubeba chidi ra saregi la begobe tele alu chungku ta gobe tele chidi ngachi diseten subdi bere ngachi ragi namsemi mishe baba ngachi bese wajin diga ngachi gi hameda tadu alu gi hamedi dara midai pincha dusoya educare skill de lalen thapsi labni gachu jawajin ngai Dzongkha namisemi yagi joy tele kholo penthoni zumjidu ngachi I best da educare skill gi kindinda morei pham dele lobdei lebesulu Dzongkha da devil habjangda Dzongkha lobtin beni delu name same pento bom ra jungdidu debule ngachi gi Dzongkha sheyun jangthang di hemawa dabbe lecture bedi maung dubi najun su chodup chen zodi junglu shapto ju